پرانسیبا یکمی درین هرمه پرانسیبا او بنگهن کو ام به دژن جبو کو ام پریان سر بهاتیان مزگینی او شریطیان کو ده پیمانان نه او ده هاتیان دیتن به هندورن بکار بینن دوی ام لسر درین هرمه بفکرن او وانادا هشیا خادا بگرن جبر صداماکی تیبت مدا و پرانسیبا دا بحثا درین هرمه کرن هف صداما راستی به پیمانا افسوس را دکا دارین جبر کود و پیمانا دا پولس شاندیه پیوا داریه به رنگی کی تیبات او به بینن بکار دینن پولس شاندی بگیرین که بحثا داریه گرتنن دکه ته وطایه همیه باورمندین ده هر تمام او همو ده کوب راستی زروکن خداین اندومن لاش جسیس مسیحن صداما کی فیه که هیا کو ام هنکی بشه ببینن با آوای بیوه جوینه ده پیمانا نهدا به قاسا 24 جبو درین گرتنن تینتین بکار آنی او همیان به واجبو درین هرم حشت جارا دیتن بکار آنی جبری و یکی ام نکارن به راستی قلاواوی بکن دریه گرتنن او گرتنن هیا کو ام قلای درین هرم نکن به گوتنه کیدن دریه او بروفن کو دکالیه او تشتن هفپری هنه لبالا خوابدن کو پولش شاندیه چاوادا نمایین خوا یانجی افسوس را پیوا دریه بکار آنی ورن امجی نمایه جی افسوس را بشه یک او ایتا 20 هاتی 23 بخوینن هرچه کو خوده کره و ده مسیح دا جه خدای باویرا هاتیه و گرندنین گاوه کو وی او جناوه مرین راکر و لمله خایان راستی رونشت و لجیهان ازمانان جی هموین سروره حالاتی هزا او سروره و هر ناوه کو هاتیه دیاین کو نده و هموین دا ین نه دین ده دمن برین داجی وی هر تشتن خاستی ببن لنگ خا او مسیح کرن لسر هر تشتن جبو جوینه کو بدن وی یان تشتیبون ویان کو هر تشتن دا هر تشتن دگرتنی دمه کو ام و بشه انجیل دخونن او چارچاواله بریه جوان دگیرن و هنی و ببینن کو او دبیجه کو مسیح سر درین کو لا شوی ین هنی کو درین گرتنن و درین گرتنن یان جدمه کو درین ته دید چبون جبوی چقا کو مسیح وی دست بو لسبر و یکه دمه کو ام و پیمانه دخوینن دوی ام و یکه ببینن بریه خوا رفراناسکیه دیمین جی هیا اجوان را و بیجم گر ام پرتوکن خا یان پیروزیه جه بشه سیمینه نمایه جه افسوس را او آیتا 20 هاتیه 21 تا وکن و بالا خابدن کنتاکاسیین هنی و هموین بلدارین لسر دیاریه کنتاین گرتنه و جویان کو دکارن جهر تشتن کو هم امه دخازن انجی دفکرن پری زیده بکن هزا کو دناوه مدا دخبته انکو همو باورمندین دناوه تمامین و دمه دا حسابا بکن لی داری انکو درین گرتنن یان گرتنن رمت جویرا به مسیح ایسا هموی جیان را هر امین وکی کو هنی ببینن پولس لور بحثا درین گرتنن یان گرتنن دکه لراستی اف کو امه نکارن به راستی تشتن کو پولس دوی نمایی دا دبیجه به کو ببینه اندومن درین اهرام او خدای تکلایین کو امه به هفده
ve girtiyên biçin bibînin. Aşkere ye ku em ê nikarin tiklayiyên bi deriyên girtinên ra bikin. Lê em ê dikarin wana da deriyên heremê da ku wanayê rastiyê inî deriyê girtinê ne hebûn. Tiştê heye ku di ji me ra bibe alîkarî ku em fem bikin kî çima polis şandî peyva deriyê girtinên inî deriyên girtinên bikar anî û em ê vê yekê da silava û silavan wê wî yan di destpêkê da nemayiyên wî da bibînin. Bala xwe bidin tiştê ku di beşê yekemî nemayiyê ji Efesos ra û eyeta yek hatî di hatiye nifîs polis şandî İsa Mesîh bi dixwaziyê Xwedê jî pêroziyan ku di civînê da ne jî û bawermendiyên Mesîh İsa ra yan kere em ê bikin û tê û îşatiyê ji Xwedayê ra di nifîsberê me Xwedayê İsa Mesîh daye. Nemayiyê polis ji Efesos ra ji bû gelê Efesos bû û di hemûyên demê da ew peymanekî gelma pê bû ku dibe ku ji çend deriyên li Asya ra hatibû şandin. Hinî dikarin herî û li ser xizmetê polis şandiyên li Efesos da kitabê kirin şandiyên da bixwînin û hinî bibînin ku ew çawa ket kiniştiyê û beşê nehatin qebûlkirin û piştî wî çû dibistanên kesekî bi navê Tirînasiyên. Bi hev ra hev biyariyên da pertûkan kirin. Şandiyên da beşê dewneha û eyeta heşt hatiye deh da hatine temora kirin. Piştî polis ketiye kîneştinê û herî roj li dibistanêna însan îstîfayê tiramaniyên nîqaş dikirin. û hev dih sala doma kirin hat kirin peyva Xwedayên İsa ji hemû gelê Asya cih û Yunan behestin. Bi rastiye polis sê salan li Eframaniyên me la her rojan 2 salan wî da vê dibistanên da mizgîniyê da ji berî vê yekê em dikarin bikehêjin encamên ku polis herî kem li ser şeşê deriyên da difikirin ku wî dixwast vê peymanê bidin wana. Wê navan wana deriyên diyariyê nekir. Lê dixwast wê da neeyetin wî yan îsal da zelal bû ji ber ku eger wî wekî nemayiyên li ser pertûkên pêxemberê Yuhanna tukalayên vabûn ew vana peyva da beşê yekemî û eyeta dehê da inî da dixwînin. Dew yek ez de rojan Xwedayê da di ruhê da bûm û min li piştî xwe digunên bilendin min di nokihî piştî behsa ku digot û tiştên ku hinî dibînin û pertûkekî din binivîsînin û ji heftên civînên ra bişînin. Hev deriyê çi ne? Helbete Efesos yek civîneyên bûn û piştî wê xerab çû Semiriyê, lorkimasiyên û tetariyên û serdestiyê û feldalafiyên û lêtûkayên. Peymanê ji hemûyên deriyên ku di pertûkan bixwînin di behsa wana da kirin hatî belav kirin. Ji ber vê yekê em dikarin encamê bidin ku vê hemûyên deriyê da Romamên da polis şandiyê da hinî ji ber ku min dixwand ku mirov ji cara aliyan Asya dihatin da ku serwerin polis bibihêzin inî jî bi keramên dema ku ew li wer bûn ku gunehdariyên polis şandiyê bikin di meketaba tirandiyên da mizgîniyê û me mîneqaş dikirin. Demê ku ev misanrariyên dilsûziyê ku baweriyê xwe bi Xwedayê İsa Mesîh înabû û li ser mijarî hatiyên İsa Mesîh dibeyvê û behestiyên û nîşanên Efesos ku li ser İsa hinî bibînin hew hatiyên pirsgahiyê Xwedayên Artemasiyên ji ber ku ew Petroprasiyên bûn.
اج جبو شاهیه او کرنه احتمایی جبرکو افسوس باجارکی مزن بو و نه باجارکی بچوک بو وکی باجاری دن به راستی جهنی دکاری لسر آکرانین بشکی بچوک جی برماهی کلانی سرکه جیان بجار افسوس ببینه ولی افسوس نوه دکه مزن و بو و واقعی مفاتایی نا شاندی سروکین یانکول باجاره ده هموین امفاتایی دا گلی جبری تشتن کولست باجارن افسوس دقاومی لی دجن پولس شاندی درازیه کرن هلبته پشتی وانا بیارین پولس شاندیه دناوه ارمایی هوال دا هوال هیا دا جی جه بیارین درکت و احتمال کوی سردن هنکی گربو اف درین کو جه بری خدمتن وی یانکو سالان دا دبستانن درین دا هاتین دمزرانتیند از دبو بنگهن لور بحثا چه دکه گاوا کو پولس هف نمای نفیس ویجی کومکی درین را دنفسینه جبر ویا که پولس بحثا بسکرکنی تایبت یانکو راستی بدرین لف افسوس و گرتیه نه جبر کو ام نبون کو ویل سر برسکرکن درین افسوس دپیوه دوه کو گلکی پرسگرکن هبون براستی هگر هنی نمایی یکمین پولس شاندین جتاماتوس را بخوینن یانکو پشه چو باجارن افسوس کو هوا بدن کوله ورن پرسگرکن چار سره بکن هنی بپرسن چما پولس شاندیه لسر وانا پرسگرکن تایبت نخا ون چما وی نخواست کو اف پیمان تین لجبو درین افسوس بتشتکی دن کو پولس شاندی جد دور کد اف بو کو وی دا چوینین لافسوس دا ناف کسکی بناف نکر لسر و مجاره بفکرن پولس 3 سالا بجرد بو ولا سر هموین تقلاین کو وی برا رهسبانین درین را هیا کو دمه کو او تچو اورشلیم دا راستی وی هاتی بفکرن کسن کو بوی را گریان او تقلاین وی به وانا را چکر پولس شاندی دوان و نمایی دا بحثا تقلاین کسین یان ل باجارن افسوس نک و اوه به احتمال کی مزن جبرکو و او نمایی هنی درین دیمین دکه دمکو ام و پیمانا بخوینن و ده و ناف بردا و خلایه ببینن زمان ام بله خابدن تشتن بلکش من دا و چرچاوان دا چیروک کی دن بحال کو از برانسیبا کو و ام بیجن بوره برف بکم جبو کو ام سربهد بهاتن و شریطان مزگینی یانکو بدا پیمانا نه دا دین دیتن به بندوره بکار بینن دوی ام لسر درین هرمه بفکرن و ده هشا خادا بگرن